Hyang Haji Saraswati sayu wakti pangkapisan titiang rahinane mangkin ngasta rakinane mangkin puniki sugere titiang ratu Nonas sueca titiang ngastawa kadi mangkin kumantin nunas pasuwecane ratu mang neledang sing ratu nyiratang suweja kapinin titiang magi ledang ratu kalih pengabden titiang punika mangneledang singgih paduka betara tedun ring rahinane kadi mangkin puniki ya nonton titiang Dumugi Ratu Sang Hyang Haji Saraswati ledang nuntun titiang ritat kaleng ngaturang geguritan ngaturang ayah ngegurit puniki ya Saraswati Murdan Gita Munguing gegitan sane jagi aturang titiang ngerahinane mangkin puniki boyo jawenten tios wantah memurde Saraswati ya titiang sulun damu titiang urit gegitane kadi mangkin puniki mangda wedon angin titiang suluh ritat kalem maurip pirikiring jagati panganjali angin mungka mogi ledang punaka pamungka kawit titiangan cuk pengastung bare panganjali Om Swastiastu Ratu nyerah
Titiang nunas mangledang singgih paduka Bathara nyiratang kesantikan tur maning mangledang titiang nyalanang sawa dharma serahina maurip ring jagat iki. Kirang langkung sinampura Irati tiang penunas pengampura pet parade wenten kirang langkung ngatur titiang rita kaleng ngayake kadi mangkin ya. Asing maduwe Inggih asing-asing jatmu sane maduwe keweruhan bau sang mangkin warna nipun mawi bawa luwe gati sang waget wenten janten nyiratang semu sane mawi bau pisan kasung kami asing mangga sandokan maduwe kaweruhan akeh anake sungkem ring sane masemu mawi bau raris kakek yanang yasa punika mawinang raris kaweruhan punika kekaryanang yasa baksi merah acreng pangus anak maduwe kaweruhan punika mawi bau kaya sayangan cuk pinake perak utawi paksi makalinge sangyang sastra paksi merak punika makelinge hidup Sangyang Aji Saraswati dewaning sastrane iriki ring jagat punika suksmane jati sapunika munging sukseman kaweruhan sane nyiratang kawibawan ring jagat sampun munggah ring
manut sajeroning daging kecapen sastrana sane pinih utama sane sampun jekasinahan areng sastra kutara menawa dharma sastrane irike sajeroning leteh cendaleni wantah jepatut punika kabersihan antuk pekayunane sane jati kening nirmale Komal ring angga sarira sani jepamekastan jewenten tios wantah jedakini iaden kumelesani jewenten irki ring angel serere sajeroning iraga kantun maduwe jurip irikiring jagat sekalene iniki punika wantah jepatut setate kemargeyan masiram ngadasin iyaning inarga mayang titiang wantah sekadi masih rame sani setate ngardi bersih sajeroning angge sarirene mersihang sekancan dekil dakine punika makosami anggane sampun sida mersihang anggeni mejanten sampun jekedas nyalang kemon sampun nang lali naler pekayunane padot punika bersihin tur maning sucian
inggih sani gumantine patut angin puniki mersihan sekancaning leteh regede sani jewenten ring manahe punika tanjewenten tios angin jesaran pacang mersihan wantah jedar muni kepatutane sane sujati sane tanpa teleteh kadaleban pikayuna naler wantah je kedasar nantuk pokayunane sane jati suleng sane jati sakte pisan eling anggen sani jepamekas wantah rasa eling inget punika sajaroning irage ngomarga yang sani kebaos kepatutan mawastu sampun jati kedasare nantuk ngomarga yang laksana patute sinah pacang jela antuk nguci wayang ngalilihan sekancan regeg male yaden leteh sane wenten ringange re
Raden punika cendaleni sane nungkul ringange sarirene naler punika sane nguyak ngayikin sajeroning pekayun ninten sidengar di Jagalang inek pemardine naler punika pekayunane ya. Dawat rien buana Inggih Ratu Idadani pamiarsa sinareng sami nemangken uning ayang titiang sedawege puniki dokrin iriki maring jagati ya. Iya tak ucap duke punika maring jagati wantah wawenten pertiwi ketekanin akase utawi langit naler tio sering punika wenten reke sampun mokadi segar gunung asa punika naler luah utawi tuka dagingane dagingnyane punika maka sami wantah jedurung punika mejanten medaging ngaywati ya. Yang Brahma raris ngot pati kala punika rares muka dilinggih hidayang botar berahmu dahate nida suwece
turmaning ngardi maka sami daging jagati Daru alit miwah Munguing sanije kekardinin pinih utama pina ke daging jagat wantah sane marupa tetaruan sani jalit katekanin punika sane ageng Kijen bayu angin serana sesampune mejanten inganan pekardini desane marupa sarwa temu ngelantur ares kapicayang bayu oleh hidup yang betara berahmu wantah angin sarana burane karipta ngelantur ares pokayunan yang botar berahmu malih punika ngardi daging jagat wantah sane marupa baburon utawi sarwa satune sabda bayu angin pramana ngelantur ares ide yang botar berahmu malih punika mapai jeung sane marupa swara katekanin bayu ring sarwa satune maka sami wantah angin sarana yang Brahma malih ngaripta inggih nemangken malih mokadi linggih ide yang botar berahmu ngardi utawi jengarite maka daging jagati Jatma
istri sanija sida karib tutawi je kekardinen malih ring jagati wantah jejata meni sanija meraga purusa lan perdana sampun sida paripurna pekardin idani iri kerares mawali punika ide mapai cesane marupa bayu kelawanin sabda Dor kepijar malih raris pekayunan idani sakeje mapai ce punika ring jademune malih asiki hidup serana kejemanut kadi paswecan idani punika malih asiki wantasane marupa idep punika angin serana yadin dasar sani pinih utamu dan kicen Paican idane punika tanja wenten tios wantah jedep utawi je pekayunan sane tanja kapicayang ring sarwa buron asa punika ring sarwa taruni kudang warsa sesampun raris ngalintangin meh makudang warse paican itu yang botar berahmu ring jademune punika ya jadma ring
Iya Brahmi ngayuwakti prasida paripurna pisan munguing pokarden deh yang Betara Brahma ngardi puniki para jademuni ring jagate Kandon juga dan maduwe ia diastung kesampun rumah sebecik utawi paripurna pekarden itu ring jademuni kemon kalau punika wantah kantun jeblo tamat jugul punika jademuni pekarden itu duani dereng madui punika kaweruhan utawi keperannya nyawe sesampun puput kadiasa punika daging sabdani deh yang Betara Brahma iri kenuli jenyawis matur mokadi deh sang yang ngaji Saraswati ya. Inggih mekadirakan titiang ratu sang merage ut peti ianing kadiasa punika munguing pisarap palunguh ratu inggih ne mangkin sampunang rumah sesumenieu titiang aja ene mapa wiwit saking titah patuduh iraturing sikian titiang misadia nemangken pacang jenuntun ipun para jademune maring jagate Antut saluet aji sastra sanija
jegumanti angin titiang nuntun sakaluir punike jademone pekarden palungguh kiratu ring jagati wantah kana sastra sanepini utama angin titiang saranen nuntunipun maka sami ya. Dharma inggih namuing darmone punike wantah jepatut kemargayang gumantin setatu ngamulihang kerahayuan tukang darmo utawi kepatutane punike sakma kejemargi sanetan wenten nyantulin wantah ngayuwakti antar galang apadanya bersih sampun jengayu wakti sajaroning pidadab laksaneni kedasare nantuk darmoni saneja sujati tanpa cede turmaning kalintang jebersih galang apadanya jagat nirbana semalihnya ni side ngayu wakti ngardi jantar sajeroning pemargini ia diastun sekala katekanin skala saha side nyurjur punike jagat nirwanane ya Tuh
je sujati pisan sajroning punika ngomargayang kahuripan mangdani sida punika kejalaran ngagem sani jekebos kedarmane utawi kepatutane ya. Daging tutur puniki wantah ngayuwakti ngardi pekayunane sani jati galang apada mangdatan bingung pisan tanjo wenten tios sekantun nirage ngomargayang sangyang urip irki maring jagat sekale mangdane pangtan jebing utawi paling gumantine prasida punika pacang jeninotin tur maning mangdane setate nyentuh caloh yaden elah ngaruruh punika sane kebos pemargi sane jepandut utawi pemargi sane rahayu kawarohan lindang aja inggih sane mangkin titiang jaging uning ayang inde kaweruhan ide Sangyang Aji Saraswati sane kelintang kukuh danaen ical re kaweruhane dane nenten jo pacang ical punika pasti kewenten ring kauripane maduwe lingga
Sang Hyang Aji Saraswati meduwe ide linga sanepine mau dhamma marupa aksara iku lingane punika boyo jawenten Dios nika kawastane aksara sukseman kawruhan aja punika maka sami keweruhan ring kauripan puniki sedada ajeng kegambaren tangan Dewi ngembalon kelanturang kegamaran sane mangken tangan idane makte lontar punika pinake keweruhan ring kauripan puniki Hyang Saraswati Nodia atur inggih sane mangkin keceritayan Ida Sang Hyang Aji Saraswati asung nodya atur panyak idane dajeng surya ida muali rikalaning Sang Hyang Surya Taja lare sida mewali ke Brahma loka benyang puput benyang nyane semeng punika wantah rahina redite paing sinta ke bawasa nyerat tirta kawaruhan punika pinake dina ida nyiratang tirta keweruhan kadonas panjak sinami
tunas taler penugrahan keweruhan idane oleh banyak idane dina punika banyu kawas tane punika sampun makesami rahinane punika kebawos banyu pinaro